Hoi nora e tiwi ki haere tonu a tātou kaupapa kōrero I tēnei ahi me te aha. Kua tai atu etahi o ngā uri o Rongowhakaata ki te whenua o Tiamani. He kaupapa nui I haere atu ai rātou ki reira, kua tai atu nei rātou ki reira. E mōhio pū ai tātou he aha taua kaupapa me tahuri ake tātou kia Taioro News o tira kia Mātai Smith. Guten Tag, Mātai, e mihi ana kia koe hea ngā kōrero, kai a koe te wā. Guten Tag, kia koe hoki te manahau. Ai rā, kua tai mai mātou ko etahi o ngā uri o taku iwi o Rongowhakaata ki konei ara ki Tiamani mo te whakakapinga o Taioro. He whakaaturanga e whakaatu ana I tō mātou tipuna I a Tawhaki. He pou whakairo no tōku marae no te mana o tūranga I manu tūke. He taonga I ngaro atu I a mātou I mua no atu. No muri mai ka ki te anō ia I konei ki Tiamani. Nā reira kua tai mai mātou ki te whakawhānui tonu I ngā kōrero mo tana whakahokinga atu ki tōna ukai pō. Kia hoki mai anō ai tō mātou tipuna ki te kāinga tūturu e tika ana mōna. E tangi ana te iwi o Rongowhakaata mō Tawhaki. Kua roa e noho manene ana ki whenua kē. Ko Tawhaki tētahi o ngā tipuna noroto mai o te tai rāwhiti. He uri nā porau māta. Engari ko tōna tama, ko tapatahi I moe I ngā kāwai o ngai tīmata. Ara ko te rapu ai. Nā rā watahi ka puta mai ko ngā whānau maha o te mana o tūranga. Aha koa kāre tonu I te mōhiotia te huarahi I wehe atu ai a Tawhaki I te mana o tūranga. E ai ki te whare taonga, I riro mai ia I rānana, kua noho mai ia ki Munich, mai anō I te tau o no te kaumārima. It was a young man who is Rongowhakaata, Tānas Virihana Te Waituhiwe Te Rangi, who actually looked at the list and said, okay, this one taonga, I know exactly who that is. This is Tawhaki, the po which was removed from Te Mana o Turanga. He mahi nui tā te wāhi ngaro. Ko tā Tawhaki I rapu I tōna iwi o Rongowhakaata. E ai ki ngā māngai o te whare taonga nei, ko tino kitea te hōhonutanga o te hononga o te iwi ki tō rātou tipuna. You really felt there is this special connection and that this is part of their history and part of their lineage and their family and that they have a very personal tie to Tawhaki. Of course, also our visitors, they felt this special connection and everybody told us, okay, he has to return to New Zealand. He cannot stay here any longer. Kua tuku kē te whare taonga I tā rātou taunakitanga kia whakahoki atu a Tawhaki. Engari, ko te whakatau whakamutunga, kei te kāwanatanga kē o Bavaria. As the person who is looking after the Oceania taonga in this museum, what I would recommend, and I gave the recommendation, but it's not our decision. For me, the best case scenario is that Tawhaki would go home, of course, because I see that there is such a strong spiritual connection with today's Rongowhakaata and with Te Mana o Turanga, so I feel this should be the place where he should be. E rua tonu ngā kaupapa nui kei mua I te aroaro. Me pēhea te whakarite I te mana whakahaere me te kaitiakitanga o Tawhaki ina hoki mai ia ki Turanga. Me ngā whakaritenga ture mo tana whakahokinga mai. Tuatahi, kei te wānanga tonutia, tēnei take te mana kaitiakitanga, hei te hokitanga mai o Tawhaki. Tuarua, ko te kaupapa nei, ko te taurewa maurua, arā ko te permanent lau. E rua eua kaupapa kei mua I a tātai. He anō, ko te mea e karaputi ana I era kaupapa e rua, kei te tautoko rawātu rātou mo te whakahokitanga mai o Tawhaki ki te wā kāinga. E tūmanako nui tia ana, kāre roa ka noho pū a Tawhaki ki ōna uri. Mātai Smith, atu I Tiamani, Taioro.